Moko mjotelo mamine e od bura mamalo oriwore mar kwedo mager timbe nyore kod nek mane oneno e kinde ng'anyo mar Sabasaba nyoro. Kane giloso Baringo e kinde chenro mar tiego joma mine mane obagi gi jaod bura ma Baringo Florence Jamatia, nyasino mabende no yuorie gi jalup jatend spika e od bura mamalo Gladys Sholei. Sholei olero ni thoth josiasa osebedo katiyo gi rowere maonge tije mar kelo pogruok gi tulo e pacho ka. Jotelogo bende nogolo siem ewi timbe njore kod nek ka giwacho ni jogo maloso chenro mag ng'anyo mondo orit onyis lit ma gin go e kinde yiero mar higa mar 2027. Tunawaambia nini? Washi sisi kama Wakenya, sisi tumechoka na siasa duni. Wanaume walete agenda yao, walete manifesto yao, kwa sababu sisi na shida. Muko na wifu vile serikali yetu inaendelea, vile William Ruto anaendesha serikali mpaka amejulikana is among the best in Africa and in the world. Sasa wanatumia vijana wetu, wanatumia watu wengine, NGOs, but we want to tell you this government will stand. Katika maisha ya leo tunataka amani kuanzia Baringo hadi Nairobi. Sisi watoto wenu wako Nairobi, hata wakiwa huko wawe na usalama. Na tunaambia William Ruto shikilia hapo. Na mimi nataka kuwaomba hivi my youth. Sisi unajua tangu historia yote tumeheshimu mayouth, na mayouth ndio wameweza kusema ile kitu inahitajika kufanyika katika nchi yetu. Lakini ni mzuri sana tukubali kama mayouth tusitumike na wale watu wabaya.